twongeye tubasuhuza cyane mwebwe mukomeje gukurikirana Code Lab TV. Tunabashimira yuko mukomeje kutwereka ko turi kumwe. Nje ndagarutse ndi confiance, nta kindi kinzanye nje kubagezaho zimwe mu nkuru zikomeza zivugwa, nta kindi turiho n'ubu ngubu turacyaba kuri Miss Rwanda. Hari tariki ya 24 hakeye neza ibisanzwe hano mu mujyi wa Kigali, ubwo uwitwa Miss Elsa yazaga ku rukiko, ubwo yarazanywe n'ibyo ku ngoro y'ubutabera ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Uyu nguyu Miss Elsa wari watawe muri yombi tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu akurikiranwe nk'ibyaha turazigarukaho hanze, akaba kugira ngo kugaruka kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu ubwo yaraje imbere y'urukiko. Yaraje kongera kuba bagira ibyo basubiramo cyangwa se bareba ku bijyanye n'ibyaregwa, icyo ubutabera buteganya n'amategeko icyo ateganya. Gusa twabibutsa bimwe mu byaha aregwa ndetse n'ibihano cyangwa amategeko ateganya ko imuhamye yahanishwa. Icyaha cya mbere ni ugutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Icyaha umuntu ugihamye ahanishwa ihazabu amafaranga kuva kuri 5,000,000 ku 500,000, babarije ku 500,000 ariko abantu bitangeje 1,000,000, akaba yanafungwa umwaka umwe ariko nanone itarenze 5. Ikindi cyaha Miss Iradukunda Elsa uyu nguyu wabaye Miss Rwanda 2017 aregwa koshya abitabajwe n'inzego z'ubutabera. Naho ibihano bikaba ari biriya twavuze ruguru, bikaba ari kimwe amategeko yombi. Ikindi cyaha cya gatatu twavuga Miss Elsa akurikiranweho ni ugukoresha inyandiko mpimbano. Ikindi cyo twavuga ko ari nacyo ginakomeye cyane, kuko uwo gihamye ahanishwa hagati y'imyaka 5 ndetse n'7 ariko itarenze 7, ndetse n'ihazabu ya miliyoni zitari munsi y'eshatu ariko zitarenze miliyoni 5. Akaba ari icyo twababwira ku bijyanye n'ibyaha Miss Iradukunda Elsa akomeje kuba yakurikiranwaho, ubwo yahageraga ku isaha ya 2 hano ku ngoro y'ubutabera rw'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Hageze mu ma 2 mu gitondo cya kare, ubwo hari huza itangazamakuru ryinshi cyane. Akaba gusa yaje mu modoka ya RIB nk'isanzwe ziriya, akaba yarambaye neza costume karokaro n'inkweto nziza cyane, garagara ko yishimye mu maso. Ntabwo arishimye mu maso cyane tugereranyije n'uko Prince Kid byabaga byifashe, bonaga waza aseka. Miss Elsa ubona ko ari seriye cyane. Akaba nyine yahageze muri ayo masaha. Bukaba twavuga ari uko urubanza rwabayeho mu ibanga, ntabwo byemewe ko itangazamakuru ndetse n'abandi bose bemererwa kwinjiramo, kuko ari byo itegeko ryateganyaga. Akaba ari uko ibintu byifashe. Hari icyo twaba tukubwiye kuri urubanza rwa Miss Elsa, kimwe mu bintu biri gutangazwa kuko yari itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Akaba ari icyo twaba tubabwiye kuri uyu mwanya, tubabwira ko tuzakomeza kubagezaho byinshi bitandukanye kuri ino saga, kuri ino case Miss Elsa ya Prince Kid ndetse n'ibindi bijyanye n'ibirego bakomeje kugenda bakurikiranwaho byo muri Miss Rwanda muri rusange. Iki nitwa Confiance, this is Code Lab TV. Tubabwira ngo stay touch, komeza mukurikirane ibikorwa byacu.